ekuhloleni uma ngabe wena ubunenyoka ubungeke ungene la. Ngani ngoba ubuzobe ungena le nyoka ngawe through wena. And uma ukhuluma ubuzobukhipha umoya onegative okuyilo moya wale nyoka. Wena awuzozibona ukuthi awuyena umuntu. Wena uzozazi umuntu unormal. Kanti thina uma ngabe sesikubheka sibheka ukuthi ezweni lika moya uyini. Uma ngabe bethathe impahla yakho bayokuloya ngendlela ukuthi bayayingcwaba babulala wena, babulala inkukhu, babulala umoya. Abanye bathi umoya kawufi, ispirit kasifi. So kusho ukuthi mina ngingumqambi manga. Uma ngabe ngithi umthakathi wabulala umoya wakho, wena ungumuntu owafa kudala. Bakwenza kanjani lokho? Bazawusamona umoya wakho, which is your spirit. Bawususe kwakho umzimba, bawufake emzimbeni wenkukhu okanye emzimbeni wesilwane. Bese ke bathi uma ifa lenkukhu kufa wena. Wena bani? Wena umoya, spiritual. Then ngema beyibulala lenkukhu, spiritually usufile. Sekuphelile ngawo. But umuntu inyama uzawuqhubeka aphile. Kodwa umuntu umoya usefile. Then lento uma ngabe sesiyoyireverse mhlambe sokuthi mhlambe sesiyahlolela senza njani, sesiyayilungisa, siyathola ukuthi okay wena unenkinga eziwu21 kodwa nansi indlela owaloya ngayo. Bathatha impahla yakho, through impahla yakho basamona umoya wakho, out of umuntu wakho umoya, I mean umuntu wakho inyama. Bathatha lo muntu wakho umoya bamfaka kulesilwane. Ngenhloso yokuthi uma bebulala lesilwane babulala wena umoya. Lapho babalekela ukuthini bangabulali wena physically kodwa babulale wena umoya. Therefore umoya uyafa. Bayinqume leyo nkukhu leyo, bayimbathisa impahla yakho, bayingcwabe. Then ezweni lika moya wena ufile. Awuzuphupha, awuzukhumbula amaphupho uma ngabe uvuka ekseni, ngani ngoba usufile. And ezinye impawu ezokubona ukuthi umuntu wami umoya ufile, ukuba ungaphuphi, ungawakhumbuli amaphupho. Umuntu wakho umoya ufile. But umuntu inyama uzawuqhubeka enze njani aphile. But lokho akuyona into elula ukuthi abantu benyama negazi bangayivuma okanye bangayi-understand. Only abathakathi abaziyo ukuthi siyomyeka lo abe yi-container. And lo ukuze aphumelele udinga lo ngoba identically. Lona ngumuntu inyama, lona ngumuntu umoya. So ukuze lona aphumelele udinga lo ukuthi abe khona. So ukuze lona semenza i-container